لە هەر جاهێکی بێنە دەم باش دەمێ پێشکەشکردنا بڵتەنا دەمژمێر شەشە و دەسوێکی دەژی گرنگترین سەرن و چا. كنعان بركات بالبرسيارة عربة بريا بيداد بجي بروزكو شونميان شجاريان سدمن شواطة دخلوا داني جودكارانا. الحرائق الكبرى التي جرت في مناطق سيطرة البي واي دي يتحمل البي واي دي المسؤولية المباشرة عنها. ناصر الحريري سروك دستي دانستان كارا سوريا دبجي بلغل جموان هنكو دستي بيداد شواطة دخلوا داني جودكاران دهيا. لگوری امرن هاتنا بلاف کرن حتی وکن هانزی که 500,000 دن مزبین چندن یه لروجاوی کردستانی هاتنا شاوطاندن. زهروکا که کرد هولا بمراندنا اگرد دیو دهمان دمیده فیدو رجیم سد بتن سیری اگردکن. دوباره سلاو پشتێک خەڵکێ خاڵا چاودێریە تورکیا لە گوندەواری حەمایە ببورن پشتێک و خەڵکەی پێشبینی وەرزێکی پڕ لە خێر و بێرێ کرد دەماک و بەرانەکە پڕ vê salê de berî lê ev karesat û nehametî şewata dexilûdana cotiyarên Kurd li seranserê Kurdistana Sûriyê hêvî û umêdên xelkê me dîsan bin ah kirin. Divê derbarê de amîndariya giştiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê daxuyaniyek belav kir û تێدا بەرپرسیارەتیە vê şewatê û agir girta stûyê PYD û daxwaz ji netewên yekgirtî kir ku hewara miletê Kurdiyê Rojavayê Kurdistanê ve biçê û ew gelmê ku mayî nehatiye şewtandin pê ve bigihê û biparêzê. سەرکردەیەکی عەرەبەبەریە پارتیا یەکێتیە دیموکراتیک PYD سەدەمنە ئاگرên ku digirne zeviyên cotkarên Rojavayê Kurdistanê vedgerînê sedemne bêmebest. Serkirdeyekî Rêveberiya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD sedemne agirên ku digirin nezeviyên cotkarên Rojavayê Kurdistanê vedgerîne sedemne bêmebest e. Hevserokê desteya karûbarê navxweya Rêveberiya PYD Kenan Berekatê di lêdwaneke rojnamavanî de got ku sedema beşek ji agirên ku dighêjin zeviyên cotkarên Rojavayê Kurdistanê ji destpêka werzêçirînê tanha vedgere çirûskên ku ji patozan derdikevin yan jî avêtina paşmayên çixareyan yan jî ji encama rewşên seqayê mîna brûskan. Ji destpêka werzêçirînê ve tanha li gorî amar nefermî derdora 500,000 donim zevî ku bigenim û cihê lê navçeyên Rojavayê Kurdistanê hatiye çandin rastî şewatî hatiye. Hîn jî şewtandina zeviyan bê tûrêgirî berdewam e. Rêveberiya PYD jî gotibû ku karînên wê ji bo qerebûkirina ziyanxwariyan tune ne. Herûha wezîrê çandiniyê yê rejîmê jî ku seredana Qamişlo di heftiya borî de kiribû got ku tuya saha ji bo qerebûkirina şewata zeviyên cotkaran tune ne û ew agirê dikevin di çarçoveya xemsariyê ji aliyê cotkaran ve ji ber wê yekê ew nikarin tu cotkarî qerebû bikin. سەرۆک دەستەیە دانوستاندکارە سووریا نەسر الحەریری گوت ku بەڵگەل جەموان هەنەک و دەستێ پارتیا یەکێتیە دیموکراتیک PYD di şewtandina zeviyên cotkaran de heye û ew ê wan belgeyan bo aliyên peywendîdar pêşkêş bikin. Di kongreyekê rojnamevanî de îro derbarê rewş û pêşhateyên siyasî û meydaniyên Sûriyê الحەریری behsa agirê ku dighêje zeviyan jî kir û got ku gerek vekolîneka destpak û zelal were encamdan û cotkar werine qerebûkirin û alav ji bo bemrandina agir werine peydakirin. Her wiha berpirsiyaretiya rastexwe li stûyê desalata ku li navçeya agir lê têne kirin werê girtin. الحەریری her wiha got ku PYD di ber agirên li navçeyên jêr kontrola wê têne kirin berpirse û got belge li cem wan hene ku destê PYD di şewata di şewtandina wan zeviyan de heye û ew ê wan belgeyan pêşkêşî aliyên peywendîdar bikin. ظهرت خلال الفترة الماضية حرائق بتوزع جغرافي
وهذه الحرائق استهدفت قطرات عرق الناس البسطاء الموجودين الآن داخل سوريا، اللي براهن كل السنة على أنه يزرع بضع حبوب من الحنطة يأكل بها هو وأبنائه طيلة العام. فهذا التوزع الجغرافي يدلل بشكل واضح على أن وراء هذه الحرائق يد، وهذه اليد تريد العبث بالمنطقة وتريد معاملة بأسلوب اعتماد أسلوب جديد هو أسلوب الغذاء، وهو جريمة حرب إذا ما استخدم. لذلك اليوم لابد من وجود تحقيقات شفافة في هذه الحرائق، لابد من وجود أدوات وأجهزة وتجهيزات لازمة كافية من أجل إطفاء هذه الحرائق فيما لو حصلت، ويجب دراسة وضع هؤلاء المزارعين وتعويضهم مقابل ما يعني صرفوه وبذلوه في سبيل توفير الغذاء لأهالي المنطقة، وتحميل المسؤولية المباشرة للسلطة الموجودة في هذه المنطقة. فالحرائق الكبرى التي جرت في مناطق سيطرة الBYD يتحمل الBYD المسؤولية المباشرة عنها، ونحن بحوزتنا بعض المقاطع التي تثبت بأن السيارات ترفع علم ده هیاما 24 دمجمرن بوریده لهجمارک دبرن جدا لسرانسری روش آبای کردستان آگر به داخلو دانه جودکارن روش آبای کردستان کتو دان جامع وی آگری ده به هزاران دون من گنم و جهتنا شوطاندن لگل شوطاندن هجمارک مالن ولاتیان دان جامع وی آگری ده. ده هیاما 24 دمجمرن بورید آگر به زوین چاندینیه لچند نافچیان لروج آوای کردستان هکت ده انجام ده به هزاران دونم جه دخلو دانام هاتن شوطاندن لگل شوطاندن هجمارک مالین ولاتیان جه درن خوجهی جه ناوا روج آوای کردستان تایبت جه آرکیرا را گهاندن کودوه لباجار سریکانیه آگر به زوین گنم و جهن 4 گندان کت دو جوان شواطان جه آلی آگر ومراندن و خلکنده وری و هاته کنترول کرن. اما نجدران دانا خویا کرن که هر دو شواطن دن لهر دو گندن ارقم النصریه الگندوار سریکانی رودان ده انجاماوی آگری ده 130 دونم زوی هاتن شوطان دن. اروها جدرن خوجهی دانا زانین جه کود انجاماوی آگری ده نتن زوین چاندینیه ین جوتکاران هاتن شوطان دن. لبلی 6 مال جیب خوره شوطان ده بکو تو زیان جانی ده انجام شوطان دن آوان مالان ده رو بده. لباجار عموده روج آوای کردستان جی ده دشم آگر به هر یک جگون دیسه متکن واف موزا گر حصاف وجدی کت تبی هولن خلک دبره جه ومراندن آوی آگری لی او آگر نهاتا کنترول کرنو ده انجام ده بصدان دونم زوین جوتکارین کرد هاتن شوطاندن. لگندوار باجار قامشلو جی جدرن خوجهی جاکر را گهاندن کو شبابوری آگر به دخلو دانان لهر یک لگنده کجل عرب گرباوی كفري سبي ملا الصباط نيف دمخية تلفارس ونافكار كات سربار كرن كود انجام ده در دورا 20,000 دونم جزوين گنم جهن جوتكارين كرد شوطين سربار كرن كو لگوند ملا الصباط ده انجاماوي آگري ده دومالين ولاتيان هاتن شوطاندن بكو توزيان جاني هبن. اروها جدرن خوجهي دانا زانين جي كو دوه دمجمير 3 عصر آگرك بزوين چاندنية لگوند الحنو لنزيكي باجارك تلتمريكت و هی صد دونم شوطین. اروها الباجار کوبانه گندوارن ویجی لچوار دورین جدا آگر بزوین چاندینیه یه جودکارین کرد کت لیج آلی خلکن دوری و او آگر هاته بمراندن بکو تو زیان بگهجه دخلو دانانه. ده بردوامیا شواطا داخلو دانه جودکارن روشاوه کردستان ده آگر بداخلو دانه دو گندن دبره آلیان کت جهدرك تایبات جا ارکر راگهاند کو ایرو آگر بداخلو دانه هر دو گندن کورتپانو مصطفاوی کتو آگر بودما چند مجمرکی بردوام کرو جا آلیه ولاتیان بهاتا کنترول کرن. روها جدره تایبات جا ارکر گود کو ده انجام شواطه ده بصدان دون من داخلو دان هاتنا شوطاندن. زاروکا که بچوک بکارینو شیان نخوبین لواز هولا بمراندن آگر کو بزوین کردان کتیه ده ده چالاکوانان وینک لسر تورین جواکی بالاف کروته ده دیار دبه کو زاروکا که بچوک بکارین خوا هولا بمراندن آگر ده
لەگۆر هەن ژێدەران کوێناژە کوبانێ گوندێ شێران هەتیە گرتن کۆ بە شێوەیەکی بەلە زەر تۆڕێن جوواکی بەڵا بوو ئەو کەچ بە کەچە قەهرەمان بەنافکردن. گرێدای بە شەواڵی بەدە لە ڕۆژاوای کوردستانی ئاگەر بەدەخل و دانە ژمارەیە گوندێن دەردۆرە قامش لۆکەت دانجامە وی ئاگری دەژی بە دەهان ئەنگۆ بە سەدان هێکتار هاتنە شەوتاندن ئەو ئاگەر لە گوندێن سەهرمکە نەقارە کەچە لە عەرەب مەلەسبات دەمخیا بچووک و مازن و گەرباوی و تلفارس و بەشێکژیژێ پەیمانگەها تەکنیکیە قامشلۆ کەتیە و ئەو ئاگەرەژە دەمژمێر یازدەهێ نیڤڕێ پێکات حتا مەغرەبێژی ئاگر نهاتە کۆنتڕۆلکردن وەکەکو شەهد حاڵێن ئاگەر دانە خویاکردن ژە ئارکێرە بتەنێ ڕەژێمە ئەسەد و پێدە سەیری ئاگەر دەکردن چاوە زەوی و دەخلودان تێنە شەوتاندن ژێدەرەکە تایبەت ژە ئارکێرە داخویاکردن و دەمە ئاگر نزیکی بالەفرخانەیە ناودەوڵەتیە قامشلۆ بوو بتەنێ بالەفرا ڕەژێمە ئەسەد ژێ بالەفرخانێ بلند بوان گۆفری بە چاردەورێ ئاگرە زیبریان بێژن و جارێکە دی بەگەرەها بالەفرخانەیە ناودەوڵەتی و لە جێخوا دانی ئاگرێن کودە بە گوندێن دووبارە زەنابەوە بێژم گوندێن تۆیە سەهرمکە نەقارە کە جەلعەرەب مەڵەسوبات دەمخیە گەرباوی و تلفارس و بەشێک ژێ پەیمانگەها تەکنیکیە قامشلۆژی و گەهشتە مەتارێ ناودەوڵەتی بالەفرخانەیە ناودەوڵەتیە قامشلۆژی کەتیە دە ئەنجامە وی ئاگریدا بەهتر ژێ 20,000 دۆنمێن گەنم و جا ئێ وڵاتیان کورد هاتنە شەوتاندن بەردەوام سەرکردە بەرپرسان ڕژێمە سەد و پێدە تە کەس دکن و بتوواوایەکی جۆتکارێن زەرەنمەرند ئەوێن و زەبیەنوان هاتنە شەوتاندن قارەبوو ناکەن هەر ئیرۆ بەرپرسیارێکی پێدە ئەو چەند تەکەس کرد سەدەمێن پێکەتنە وی ئاگری بەدەخلودانێن کوردان بۆ چەند هۆکارێکی بەگەڕاندن ئەوژی ئەم بێژن بێژێ شوان ئەن بۆ قونکێ چغارە وەکە تێ گوتن ئاژی ئەو ئاگرێک و شەکمانێ دەراسە پاتۆزە دەردکەوێ دەبێ سەدەمە پێکەتنە وی ئاگری و ژالی خۆبەژی نەسرەل حەریری سەرۆکێ دەستەیە دانوستاندکارە سووریێ دەبێژێ و بەڵگێن ڕاستەقینە جەموان هەنە تێدا تێخویاکردن و پەیادا دەستێ وێ دە پێخستنە ئاگرێ و نەها لە ڕۆژاوای کوردستانی بەردەوام ئەژدەما و چنینە دەست پێکری و حتاوەکە نەها ئەو بەرپرسیارە و دەستێ پێدێ تێدەهەیە و ئەوێ وان بەڵگیان پێشکێشی ئالیەن پەیوەندیدار بکەن هەر دە بەردەوامیە پرۆسەیە شەوتاندنە زەویان جۆتکارێن کوردیان ڕۆژاوای کوردستانی دۆهل لە چەند گوندێکی دەبەرە ئالیاشی ئاگەر پێکەت ئەو گوندژی ئەلەقۆس عەرعور ژمارەیە گوند بوون و ئالیە کێشکێ دێروونە ئاغێ مەخەیت ئەب گوند بە تەبایی دەخلودانێوان ئاگر پێدا پێکەت تێدا و ئاگر ژە ئالیە وڵاتیان بەهاتە کۆنتڕۆلکردن بێک و تو ئالیەکی پەیوەندیدار هەوڵاوێ چەندێ بدێک و ئاگەر بەمرینێ هەرزێ دووبارە گوتنە بەرپرسێ پێدیان گۆوەزیرێ نافخۆیە پێدێ بیرەوە بێنم کەنعان بەرەکات دەبێژێ و کەنعان بەرەکات وەزیرێ نافخۆیە پێدێ دەبێژێ و سەدەمێ سەرەکە ئەبوون و دبێژێژی و و هەنێک دەستە سەرکردنە و بدەستیوان هاتنە شەوتاندن هەنە کەس کۆیوان سزا بدەن پشترە و ژعالیە پێدێ بە ژمارەیەکە دیارکردی نەدای خویاکردن بەس بژێ چەند کەس هاتنە گرتن ئەوێ وان کەسان سزا بدەن و وێ بگهەنە سزایên xwe lê sedemên sereke vegerandin bo ku agir ji derasê ji qûnikê çixareyê xelkê şivan birûskên ku ewir dema ku asman dibe hewir
جبروسکان ئاگر پێکەتیە و گۆجیک و ئەو ئاگەر بەدەستێ هەنە کەسجی پێکەتێ و ئەو کەسجی هاتنە دەسەسکردن ژمارەیەک جوانیان و ئاگەر پێخستنەوت بێژێک و ئەوێ بە کۆلینە گەڵوان بکەندا و ڕاستیە بدنە خویاکردن. دا لە ڕۆژاوای کوردستانی ئاگەر بە دەخل و دانەژمارەیە گوندێن دەردۆرە قامشلۆکات ڤیددیۆن تایبەت گەشتە دەستێ ئارکێ و تێدا ئاگەر بدەخل و دانێ گوندێن تۆیا سەرمەک نقارە کەژەل عەرب مەلا سوبات دەمخیە گەرباوی و تلفارس و بەشێک ژە پەیمانگەها تەکنیکیە قامشلۆکەتیە وژە دەمژمێر یازدەهێ بەریان نیڤڕۆیە دەست پێکر و حتا مەغربێ بەردام کردبێک و وەرێک کۆنتڕۆلکردن لەگۆری زانیاریان تایبەت یەن و بەدەستێ ئارکێ گەشتنەدا ئەنجامە شەواتێدا بەتر ژە 20,000 دۆنم هاتنە شەوتاندن هەروەها لە ڕۆژاوای کوردستانی بە هەزاران هێکتار ژە زەوی و دەخلودانێ وڵاتیان هەفتەمێ دەستپێکردنە چنینێ داهابینە ساڵا 2019 هەندە هاتنە شەوتاندن لەگۆری دەستەیە ئابووری و چاندنیە سەر بە پەیدێ بەتە دۆ ڕۆژە دووشەمێ ئاگەر زێدەتر ژە 35,000 هێکتار بەرهەمێ گەنم و جە خوار و شەوتاند و بەرامبەری وێژی کووتکێ پەرە بهتر ژە 25 ملیار لەیرەیەن سووری زیان بە جۆتکاران گەهشتیە. هەفتەمی دەستپێکردنا چینە گەنم و جەه هەڤینا ساڵا 2019 و بە ساڵا ڕەش پێپەسەندکردن لە ڕۆژاوای کوردستانی بە هەزاران هێکتار ji زەوی و دەخلودانی وڵاتیان هاتن شەوتاندن و قوربانیên مرۆڤیژی ئەنجامدان li gorî desteya aborî û çandiniyê ya ser bi pêdê ve ta roja duşemê nîvro hevdehê meha şeşan 2019 agir zêdetir ji 35,000 hektar berhemên genim û cih xwar şewtand wate zêdetir ji 25 milyar lêreyên Sûrî zirar bûye. Li gorî rûber û hejmara giştî ya ziraran li gundewarê Tirbespiye û Çilaxa 31 gundên cuda li xwe girtiye û 10,000 hektar şewtîne. Li Qamişlo Dêrikê nêzîkî 94 hektaran şewtîne û zirar gihîştiye wan. Li bajarokê Tilkoçer û Derdora wê zêdetir ji 4,000 hektar şewtîne. Welatiyek lê Derdora Tilkoçerê di dema hewlên vemrandina agir de jiyana xwe ji dest daye. Li Hesekê û gundewarê wê zirar gihîştiye 13,000 hektar. Bajarê Amûdê û gundewarê wê zêdetir ji 1300 hektar genim û ceh şewtîne. Serê Kaniyê û gundewarê wê nêzî 1340 hektar şewtîne. Li Kobanê û Girêspî bêhtir ji 2400 hektar zevî şewtîne. Li Reqayê jî 1500 hektar şewtîne. Li Tepqa 1850 hektar. Li Dêrazorê 350 hektar şewtiye. Li Minbicê nêzî 110 hektaran şewtîne. Ev dever li derveyî Kurdistana Sûriyê ne. Li gorî rêveberiya çandiniyê ya ser bi rejima Sûriyê ve jî zirarên parêzgeha Hesekê rêjeya zeviyên hatine şewtandin û zirar gihîştiye wan ji rêjeya rûberên çandiniyê li Cizîrê bi tenê 7.8 ji sediye ji koka 980,000 hektar û tê çandin. Ev derencam û hejmar ta êvara roja duşemê hevdehê meha şeşan 2019 ne. Piştî van encam û rêjeyan jî agir û şewtandina zeviyan berdewam me. Dom roja duşemê bi tenê danê sibehê agir girte gundê dora Qamişlo û nêzîkî 200 donim yên welatiyên bi navê Çelebî û İdrîs Xalid şewtîn. Berê agir kete bi gundê girbawiyê nêzîkî bajarê Qamişlo ve. Her wiha li gorî jêderna xwecihî taybet ji rêbazên Yûzre danxuyanî roja duşemê demjimêr 12 nîvro agir girte dexl û danê cotkarên Kurd lê gundên Rimêla Şêx, Şebek, Abrê yên nêzîkî bajarokê Çilaxa li devera Aliyan û zêdetir ji 1000 donim zevî şewtî. Piştre agir ji gundê Abrê ji piştî nîvro ve girte zeviyan li gundên Alaqos, Xirbê Cihuwa, Dêrna Axê, Nebî Sadî, Mûse Gewra, Sêgirka Dir'o. Li gundê Xirbê Cihuwa û hin gundên din malên gund di nava zeviyan de bûn û metirsiyeka mezin di ser welatiyan durust bû. Hewlên vemirandina agir ji aliyê gundiyan ve hatin kirin. Lê agir ta demeke dirêj berdewam me. Li gorî vedyoyeka taybet bi radyoya Rêbaz roja duşemê demjimêr 3 esrê agir li Hawirdorê gundê Alaqosê jî ket û girte 3 malan de. Di nava gunde xwedanê wan jî Beşîr Cemîl, Mihemed Hacî Tahir û Yehya Hesan bûn.
agir ta demeke dirêj di nava gund de nehate kontrol kirin. Li Kobanê jî ji derên xwecihî nava bajarê Kobanê ji rêbaz News re vegihandin ku roja yekşemê agir bi zeviyên genim û ceh yên cotkarên Kurd li her du gundên Cîlik û Rovî li Rojhilatî Başûrî Kobanê ket. Bêtirî 5 hektar zeviyên genim û ceh şewitîn. Her wiha li serêkaniyê û gundewarê wê di hefteyê du demjimêrên bûrî de 130 donim li gundên Erqim û Nasiriyê şewitîn. 6 mal li gundê Salihiyê şewitîn. Patosek li gundê El Amêrt şewitî û têkçû. Li Amûdê zevî û dexlên her çar gundan Sîmitka Newaf, Moza, Wejdî û Gulhisar ji gundewarê Amûdê hatin şewtandin. Lê zirar û encamên dawî nehatine naskirin û belavkirin. Lê li gorî Komîta Çandiniyê ya ser bi pêdê ve ji destpêka werzê Çinînê ve 1300 hektar şewitiye. Lê Qamişlo derdora wê jî li 5 deveran li başûr û rojavayê gundewarê wê agir pêket. 20,000 donim ceh û genim li gundên Keçel Ereb, Gurbawî, Kevrê Sibî û Mala Sibat, Demxiya û Nîv, Tilfaris û Navkurê şewitîn. Di encama şewatê û hewlên vemrandina agir de tanha 8 kes di nav wan de endamên agirvemrênerê jiyana xweş destdana. Derbarê şewtandinê û zirarên ku li Kurdistana Sûriyê encam dane, her yek ji rejimê û pêdê dana qereboyê ji zerermendên şewatê re red kirine. Şewtandina zevî û dexl û danê cotkarên Kurd li Rojavayê Kurdistanê dilê piraniya Kurdan li hundir û derveyê welêt bi xwe re şewitand. Armanca sereke ji vê proseya plankirî li jatiya Kurd û Kurdistanê ye. Şerê Kurdan li dabînkirina nanê wan yê rojane de ye. Fişareke da ku welatiyên mayî jî ji hundirî welêt derbi derbibin. Çalakvan û şrovekarên siyasî jî cudabûnek navbera nerînên wan de derbarê aliyên karênerên van tawanan heye. Beşek ji Kurdan rejimê û destekê wê li deverê tawanbar dike. Beşek jî Îranê tawanbar dike. Beşekî din jî ku piraniye rêveberiya pêdê ya ku Kurdistana Sûriyê bi alîkariya rejimê hatî sepandin tometbar dike. Dibêjin ku ji hemî aliyan ve ew berpirs e. Ji ber ku rêveberiya wê karî miletê Kurd û zevî û mal û milkên wan biparêze û ne jî alîkarî ji tu alî û bi taybet Herêma Kurdistanê xwest ku bi rolekê rabe wan agiran vemirîne. Tevî ku Herêma Kurdistanê amadebûna xwe dabû xuyanî. Cotkar jî car caran ji qehra hinavê xwe pêl tirsê dikin. Kêmasiyên pêdê di hevdemî pêxistina agiran de dibêjin. Agirgeha Kurd otfayî dibêje nînin, otfayî nînin bo ve werin. Va agir dora kun şixulê. Agir dora kun şixulê agir girte dora kun sa girte daxla dibêje otfayî nîn bo ve werin. Sala reş ango sala 2019 wekû Kurd li Rojavayê Kurdistanê li hundir û derveyê welêt bi nav dikin. Werzê Çinîna cewgenin hîn bi dawî nehatiye. Ne jî şewtandina zevî û dexl û danên cotkarên Kurd. Agir hîn jî berdewam e. ناجزه برای خوابد ما چالاکوانا کرد نوروز بیجو کدره سکایب ولی قلبنا خانم نوروز دنباج ازش لیدوانا وزیر نفوی پیده دست بیکندن ما کود بیجه دراسه چگاره شبان صدمن سرکن آنگو بروس که پیخستنا آگر و شواطا گنم بیجه که واجماره کزجی دست سرس کرنا ویوان بیشتر با کلیان گروان بکن چش رو بجرته کردن و حتی چرا که جه باوریه. بله دنباش کاک زنار جتو بیناره تره. گالکس پاس. دسپیک دگرک خالن گرگ هن امل سر بسکنن دوی مثلا آگرد جبیناره تره بچکی شیروه بکن پشتر ازل پرسات وگرم. یکمین تشت گرگ ام جخوا بپرسن کی زرارمنده جوی آگری وردگره. کی سوده جه دگره چما اف آگر جالیه دجمنا هات و خستن بگمان نبستان دجمنه کردای چه تدبیر گرک بهاتانا ستندن حتی اف آگر یعنی به نکتانا و خلق ضرر جه ندیتانا بگمان ضرر یکم کسی جه دبینن او کردن جوتکار کردانه ملاک کردانه جبرگو يعني باجاري كردا تايبت جزيرة بجنم وجهة بواتشتين زفيان تين ناس كرن دولة مندن باجاري مي كردا بيجومان وكرد زراري جي بستينن كي سودي جي دقر بيجومان نمرة يك ام دبينن داعش رجيم بشار الأسد ومرتزقي وي ايجل باجاري كردا دمينن مرتزقي وانا ما بستا من جيكاك زنار
كسن أو بروجا حافظ الأسد دماغ آني باجاري كردا ما بس من جي أو بروجا هلال محمد طلب الهلال أو مستوطنات عربة آنين منطقة كردا وباجاري كردا أو مرتزقي وأنا هيك خاني جوار شكرا أو بخوضها خدمتي جبشارت كان ما بس من جي أبا إذا بقرن فرصة جبو ما كنعان براسي وقت جمرول يعني تصريحه ويدخوينا كان ماروت يعني يكي وكوي قد وزير ناخوي وفيش تغاليه بيجه تزاروكا كي 4 سال بيره في قوتني باورناك معيبه ملتي كرد ملتك روشن بيره زانينه بروجي دق بدق دخوينه يعني افتشتي دبيجنا كسر يزاروكا كي تشلوتي ملتك وك ملتي كردا يعني قانع بك ما بس من قوتنا دبيجه نجي بحوريه كس جوي قوتنا بحورناك وبراسي امجي قد يعني في باورناك القوتنا باشا برسكدن ده بردايا اگر بيت كبي اگر بيجن قوتني وجهه باوريه نشش برچا آماده كاري نهات نكرن داكو او اگر وري بمراندن بونمنا اطفاي هر نافچك هر باجارك هر باجاروك اطفاي لو درد آماده باشيه دبانه هر دم اگر بيب كبي زوترين دم ده اگر بگه جهه اگر وي زوترين دم ده كنترول بكي بله بگو من کاک زنار دماغت وگر دسهلاتا پیده وقتی قل سرمت کرده فرد کر لباجاری کرده خدمت گزاری و گل کمانی هنه نتنج آلیه زوین کرده و آنا موسم هر کس دزان ایسال يعني زوین کرده باش بو باران قنج هات بو خلق كيف خوش بو الملت کرد بچکی كيف خوش بو دقوتن و ایسال موسم قنج بچکی دل خلقی خوش بده لأن زانن ابن كماسا يعني كمانيا يكمينه قد استهلاتا بيدي لباجاري كردا يعني بدستي خود فنجرا يكمينه كمانيا تين السرخو او زانن ايصال موسم وقنجبه وباش به وباران يعني باش هاتي لمنطقه قرق او بري اقر كذا اي تدبير خوي دفي الي دبستينن بيغمان اف بربسياري دهستي واداي او قرق مسؤوليه خو اخلاقي وانساني واداري جي خلكير دريا راغهان دنير بدن خويا كرن بربرسياري دي استواداي چمكي او منطقه بريفت بن بربرسياري يكمين وداوي دي استواداي باشا دبردا دماكو اگر دست بكرو دخلودان شوطين جودكارن روجابای كردستان رجيما اسد و پیاده تکسکرن کو او وان جودكاران قربوناکن دبردا نا اگر تيبا مراندن نا قربو هيا دماكو نرخا جنمجي دست نشان كرن نرخا كجالكي كم 105 185 ليرين سوري فرقا 35 ليره بو و 185 رجيما اسد بو اف حموك ولدما لدجي جودكار كرد روجابای كردستان تي دارشتنان گوتي دانين تي واتيك کو هر دو علي پاورا پیش وقت دبن مزيدا ريكفتي بون لسر في بلانا كون هل سر عرض جبجد به بيغمان از بناشتر تأكيد كم دماغ وزير واي يعني زفية دردكابت بيج والله ام تصريحه بلكي هر كسي جيدي وام دولة حتى خلكي و جودكارن كردا ويا كسن زرر لواهاتي ام قربو بكن دعيني وقتي ده وزير رجيم بشار الاسد في قوتني دبيجه قابقت القوتني حروا بنرمى بس وارمان جاوات تاني يعني كردا ازلال بكن بمنطقه واده تاني يعني كردا ببحر بكن زرر تاني بقي كردا ارمان جاوانا تاني زرر بقي منطقه كردا وطيبت كرداي كاك زنار ما بس حردو آليانه أذى تاني منطقة كردا فقير بكن كسين كردن لباجاري كردا معناه واناجي ديس كوتش بر بكن ما بس وانا تاني شوى دكذا ميزينا حمود جمنين بروجات كردينه از بين دريا كانالات تردبيجم كسين فانا بكارتينن با تصريح بري بددن دبيجم كردا قربونا كن ريجيم بتش سلطة الأمر الواقع بيدي ما بس وأرمان جوات تاني كوتش بركرنا كرداية دكذا خالا هموكس متفق بهبره جي بروجا كردي يعني بسر نكذا وتاني ضرر بقي كردي ما يقل أنا لروجافاي كردستاني معنا باشا برسكا برد دبردها تبحثا در انجام كر دماكو لشكريانا چار هاتا فارس كرن كرد كوچ بربون دماكو سيستمي خواندن جناب برن كتبن كنترولا وادا
بەشێکی دن کۆچبەر بوو دەما نەهادا دەما کوزەبی ڕسقێ وڵاتیان کورتێ شەوتاندن و سەردەمێ داعشێ دەژی سەرێ کوردان دەهاتە بڕی دەرئەنجامێ وێ چ بن داویدا مامۆستا مانە ئانا ئەز دیس دووبارەت کم تەنێ مەبەستا وانە چ پەیە بێ چ ڕێجما بەشار الئەسەد بێ چ داعش بێ چ کەسێن دژمنێ پرۆژا کوردی بێ تەنێ مەبەستا وا کوردا لە باژارێ وانا نەهێلن عەرەبا ji bajarên din bînin bajarê Kurda bicî bikin tenê mebesta wa ev ê Kurda li bajarê Kurda nehêlin mane berî ana min got jî min got gerek ew gava yekî wek Aldar Xelîl û berpirsê wan dertexin ser ragihandinê dibêje wela me bajarê xwe bikin wek dîmokratiya Swîsra û em yani xwedişebihînin bi dîmokratiya Swîsra ka çima em nabînin bajarê me Kurda xweş dikin agir dibe em dibînin tiştekî ji zeviyê Kurda re nakin ma piştî ge agir vê ket û çû û xelkê zerer dî wê piştî wê nawe ev îdare han wê ji mir çi bike dava yani xelkê qerebû neke û dilê xelkê xweş neke û xizmetguzarî ji xelkê nekin ka zinan kesê manî jî wê dev ji bajarê xwestin çi tê xwestin di dema nihada hîna ew zeviyên ku mane nehatine şewtandin da ku werne parastin çi آلین پیوندیدار جه پارتین کردی جه چالکوانین کردی روشنبیر هر چه تشتک به بنابه کردی چجوا دمان هدته خواستن لسر عرده بکن کاری آب که بواره جهب جه کرنه داداکو آب انگ بجن بهواره جودکارن روجابه کردستانه و هرن بیان جی بتنه لسر فیسبوک و راگهاندنه ایدانه کرن بتنه بسا نا بێگومان نەسەر فێسبووکات هەنێ گەرەک ئێمت نەرینا مدە لەسەر ڕاگەهاندنێ بەرپرسیارا خۆ بدن خویاکردن ئەو بەرپرسیارێ یەکەمین و داوی ئەوەن ji ber وا سلطة الأمر الواقع خۆسەر خەلکێ فارد کردیە بەرپرسیارێ ئاول و داوی دەستێ وادەیە دەبە گۆت لەسەر ڕاگەهاندنێ خویا بکەن ئەن و خەلکێ يعني مزارعين كردا و تعويض بكن قربو بكن يا سيا جرك جبو صالا بيج دوباره نبي تش بيج وصن جرك بكن وبري انا جي مخند ماموستا شوكت بربوهاري لسر بانگا جناب سروك برزاني جي آلی کاریا خو دا خویا کرن امو کردی روش اوای کردستان چل روندا کردی لجدر و چل هندر تنه بانگامه و ارمان جامه و هیویامه دی جناب سروک و تایبتی کردستان باشور ده هیش برگو براستی ام دبینن کسی ملت نامینه دبگو هر کس جو آلی خو آلی کاریه جو ملت کرد رو پیشکش بکن ماموستک حتام کاربن وی اسمهان تجاوز بکن هر کس جی زانه انو پیده فشلی د بروانیا باجارین کردا د نتنج آلیه انو آنا ویدم زویه ماتن شوتاندم همو آلیاده بسر نکت نهات قبول کرن آلیه ملتی کرد جبر ولو ام دبینن اونا کوکیه ما کرداجی پرن بگو من تفگرا کردیجی امکارن بجن نقبول کرنا پیده جالیه کردان و دمان هذا تولودان حیف کردان تهلاندن أنا بيجومان أفايا دكذا خانة إنه أرمانجا دجمنة كردا بيكتي ما دام أو وقت دا يعني رادقلينه دبيجي أزي خدمتها منطقية بكم أزي خدمتها خلقي خدكم بيكاتي يقوى حمو نتني كرد وفاتشتا بكارنا إن دكذا خدمتها دجمنة مية كميدة چونكي أف باجاري كردان ملتي كرد هجمارا وابرتر اللي بيجومان جقاوا هاتي يقول سرقل كي فرد كري هركز دزانه به هجمارا كردا چقاس كيم بويا باشا دماكو كارساتك لهر ولاتك درست دبي بالمنا عرض هاجين آب دماكو درابي دريا دمو دست ولاتن هرمي ناب دولتي بهوارا وي ولاتي بتشن اجبرش روجاباي كردستاني ريبا بريا بياديو النظام رجيما اسد اگر ببيلانا اگر برازيبونا والاليكي اجبرش ولاتن هرمي وناب دولتي نهاتنا سر هيليو هلو استوانه بو حتى وكانها تو آلية كي بفرمي هلو استوانه دا خويا كرن بتنه بدنجي هالبجاردنا اف تشرو بجرتي كرن دنرنا مد اف خالهان تني دماغ بيدي بدولتك وك امبيجن دولتي الناخوي وك مثلا تحالف الدولي بوار كارد كي مثلا ايرو سركشاوي امريكا كي دولتين اوروبي اف تي خويا كرن
انه تنه پیوندیه پیده با دولت آلیه لشکری تنه بود شر دیجی داعش ده و دولت آلیکاریا خو ندای خویا کرن جو پیده رچل منطقه به امی آلیکارن ام شیروکرام و نرین آمد في مسئله ده تنه اوه اف دولت التحالف الدولي تنه آلیکاریا پیده ده منطقه دکن وقت شر داعش ما بري انا جيدي دماغو لشر داعش لرقه بروبليم هنك تشيبون باجارن كردا كتن مخاطر يعني ما ترسيه ده تبيرا من بربرسن بيد دا خويا كرن انه ام نارن رقه شرنا كن جيد امريكا برسفاوانا دا جو ام نكارن جغيني اليه لشكري اليكاريه بوار بكن جيد مدي دنگي وانا سكني وقطبو ما بس من الدولة هان آلیکاریا خواه و گور يعني اتفاقيات خواه بفي سلطير تنج آلية لشكري دجي داعش وجبلي فينا تني ندان خويا كرن ولو تي خويا كرن انه تني ما بس او ارمان جوا كاري خواه بپاية ديرتينن شري لدجي داعش باشا داوين برس خانم نوروس دما ام بيجن تقو تداخل ياكرن تتكز جكركو اف تشتاكون هار روجاوای کوردستان سر عرضه تی انجامدان و بريباد چه خدمت دجمن کوردان دکی وکا پیدا چه سود دگه پیدا دورده سود دگه او بخواتي خويا كرن جي خلكير انه نلقور قوتني قد قوت دركت ريفا برياوينا فشلي انا دما خوكريه دسهلادار حتى في دقيق شقه ضرر گیای منطقه کردا اگر تقین به اگر زوین کردا هاتن شوتاندن اگر کردان دج ولاتو مال خو و جیوار خو قریا اگر تبه جتشته باش جو جتشته نباش دما پید خو سر خلک فرض کریه تشته نباش ج ای باش بونه بهترن تی خویا کرن امد نرین آمد فشلی ده برافانیا منطقه ده گرک بده خویا کرن او فشلی برافانی نکاری بود بر وی خلکی بکراج بر وی که تی خواستن ام دوبارت کن ام ندیجی لسر ماساکی با آلیان کردی را هموارون لیتنه دا خوازیام جپای دیه وگر لسر ماسا دیالوگ دماغ دم پروژه کردی دا مزرینه تنی ام کارن بویرنگی ام تقبل بکن و ام بپای دیرونن ام وکنری نام جبلی ولو تسوده لتفگرها کردی نابه تسوده لپروژه کردی نابه جبلی پروژه کردی ام نکارن لسر ماسه لهد بکن جبرگو دماغ فرد کری لسر خلکه دا آنا تشتك بسر تشكي نقصي راس شر داعش كر ام نابنا لفا انا بشتي شر داعش تقاب يعني زيان وزرر دقيه منطقيه باشا قالك سباس جبوي جالك وانا كورد نوروز بجوكو درياس كايبل قال من بو قالك سباس ولاتيكي لروجاوای کوردستان جبر برين نخوين جران جاني خوش دز دا جدريان خو جهي جار كر راغاندن كو ده ولاتي ابن مازن الملالي دماكو هول ددا اگري كو بدخلو داننوي لگوند گري فاتي لگوندوار تلكو شركتبو ومرينه با اگر شوتو جاني خو جدز دا بريا دورو جانجي لدبرات الكوچر دماكو هجمارك ولاتي دخستن اگري كو بزاويه نوان كتبو ومرينن حبت ولاتي دنجماوي اگري دا شوتي نو جاني خو جدز دانو حبدا كسين دن بگراني برين داربون لولات نمسا پنابرک کرد بشار قامشلو روشاوای کردستان بن آبو دان جامده جانا خوشدست دا تا نهاجی ترمیوی نهاتیا دیتن جدرک نزیکی جه معلومات جارکر راگهند کو پنابره بناوی روژین محمود ده چمکی پایتخت نمسایده لوینا بن آبو جانا خوشدست دا جدر هروها تکاس کر کو جه ده بتیمن پیواندیدار لترمی روژین دگرنو تا نهاتیا دیتن روژین محمود خلکا گونده جرنکی قامشتویا تمنوی 18 ساله جبریا 3 سالان پنابری نیم ساببو لباشور حلب گروپ تروریست اهنگکا بوکو زبایکی لگوندکی به موشکان آرمانش کرود انجام ده 12 کسین سیویل جانا خوشدست دن الله أكبر
Li Sûriyê şer û êrîş û kuştina sivîlan piştî 8 salan ji şoreşa Sûriyê ji aliyê grûpên çekdar û aliyên şerker ve hîn jî berdewam e. Herî dawiyê di encama topbarankirina gundekî de li başûrê Helebê 12 kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Cêderna Xwecehî Sûrî roja duşemê belav kirin û di encama topbarankirina gundê Elwudeyhî de li başûrê Helebê ku ji aliyê hin grûpên çekdar yên terorîst ve hatibû encamdan 12 kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Hejmareke din jî ji sivîlan birîndar bûn. Ziyanên madî jî giştine mal û milkên welatiyan. Ajansa Sputnik ya Rûsî li ser zarê peyamnêrê xwe li Sûriyê derbarê vêbûyerê got. Êrîşa terorîstan a hinga bûk û zavayekî ji gundê Elwudeyhî armanc kiriye. Hejmara birîndaran zêdetir bû gihişte 20 kesî. Hin ji wan rewşa wan xerab bû. Hatin veguestin ji nexweşxaneyên bajêr re û topbarankirina deverê hîn jî berdewam e. Ji aliyê xwe ve Ajansa Sana ya ser rejima Sûriyê ve di vê derbarê de ragihand grûpên terorîst yên ew êrîş û topbarankirina bi mûşekan pêk anîn ser bi bereya El-Nusra ve ne ku li rojavayê gundewarê Helebê belav dibin. Ji aliyê bajarokê Xan Toman û El-Raşidîn êrîşên xwe pêk anîne. Li gorî jêderên Xwecehî li rojava û başûrê gundewarê parêzgeha Helebê grûpên çekdar belav dibin bi piraniya xwe ve ser bi cebhetin Nusra ve ne. Her dem û demekê sivîlan armanc dikin ziranên canî û madî jî encam didin. روزنامه کردستان کو جالی راگهاندنا ناوندیه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بته برهفکرین به هجمارا خواه 600 دهان بشه عربی و هجمارا 151 بشه کردی در کتیه و گشتیه بردست خوینران. Rojnameya Kurdistan ku ji aliyê ragihandina navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tê berhevkirin bi hejmara xwe ya 610 beşê Erebî, hejmara 151 beşê Kurdî derketiye û gihiştiye berdestê xwîneran. Gotara destpêkê Durpela yekem ya rojnameyê de behsa bîraniya 62 salvegera damezrandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dike. Ronahiyê dixe li ser xebata pedekesê ji damezrandinê tawek û niha. Herwiha dibin sernavê Serok Nîçîrvan Barzanî Sûnda Yasayî ya Serokatiya Herêma Kurdistanê xwar raportek hat belav kirin. Rûpera duan ya rojnameyê jî pîrozbahiyên Serok Mesûd Barzanî û helwestên wî derbarê destpêkirina Nîçîrvan Barzanî wekû Serokê Herêma Kurdistanê û Mesûd Barzanî wekû Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê piştevaniya Serok Mesûd ciwan re hatiye dabeşkirin. Rûpera sisiyan de raporta siyasiya pedekesê ku roja sisiyê meha şeşan 2019 hatiye derxistin ew jî ya meha pêncan e hatiye belavkirin serbarî daxuyaniya pedekesê ku roja 12 mehê derxist bû tê de dibêje Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye pedekesê beşekeş projeya Netewîya Kurdistanê ku xebatkar û Serok Mesûd Barzanî birêve dibe cihê xwe digirin. Gotar helwêst daxuyaniyên hejmarek ji serkirdeyên pedekesê li bîr anîna 62 ya salvegera yekemîn Partiya Siyasî Kurdî li Kurdistana Sûriyê de pîrozbahiyên Partiyên Kurdistanê ji pedekesê re vê helkeftê serbarî civîna şanda serokatiya anekesê bi nûneratiya Yekîtiya Ewropayê re li Herêma Kurdistanê û seredana şandekê ji çalakiyên sivîl ji Kurdistana Tirkiyê bo Herêma Kurdistanê û gorna Namiran li Barzan hin çalakiyên din jî yên girêdayî anekesê cihê xwe di rûpela çaran de ji Rojnameya Kurdistan digirin. Di rûpela pêncan de raportek li ser egeriya şer li dijî Îranê û destpêşxeriya Kurdî paşeroja Kurdistana Sûriyê û helwêsta sê siyasetmedar û nivîskarên Kurd derbarê hatiye belavkirin. Di rûpela şeşan de behsa agir û şewtandina zevî û dexlûdanê cotkarên Kurd li Rojavayê Kurdistanê hatiye kirin ku ew diyar de berdewam û ta roja 16 meha şeşan 2019 li devera Cizîra Rojavayê Kurdistanê berdewam û devera aliyan agir bihêz û birfirehtir bûye. Hêvî xomên cotkaran bi xwe re şewitandin hatiye kirin. Rûpelên din yên rojnameyê de beşekî berfireh ji gotar, helwêst, çalakî û bîranîn û nerînên siyasetmedar, şrovekar, rewşenbîrên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê yên cor bi cor hatine belavkirin. Di rûpela yekem de ji beşê Kurdiyê rojnameyê gotareke nivîskar Cimşîd Ebdilkerîm dibin sernavê pedekese 62 sal ji tekoşîn û xebata berdewam cihê xwe digire. Di rûpela di duan de jî gotareke nivîskara Kurd Cîhan Mihemed di navê bi şewata gemin û cihê welatiyan kereseteke mirovî li Kurdistana Sûriyê rû dide hatiye belavkirin. Di rûpela sisiyan de beşê Kurdî ji rojnameyê behsa bîranîna yekem ya terorkirina kadrê pedekesê
احمد محمد شیخ ودکه سرباری گوتارک هنری دناویج برچه درامایک کردی تونیه به پینوسا رائد محمد هاتیان ویساندن جه خود گرن. اوپرا چارانج روزنامه جه چاندو هنری ره هاتیا دادش کرن. بیده هجمارک هلبست گوتار هاتنه بلاف کرن. روزنامه کردستان گلک مجار بابتین گرنگ و جدا لخود گره. روزنامه که سیاسی روشنبیری جواکیه نیم مهانه جاری رگاندنا ناوندیه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و ایدر خستن. علی عمر بریب داوی هاتنه دوباره سرنوچه كنعان بركات بالبرسيارة عربة بريئة بيداد بجي بروزكو شونميان شقاريان سدمن شواطة داخلو داني جوكارانا. الحرائق الكبرى التي جرت في مناطق سيطرة البي واي دي يتحمل البي واي دي المسؤولية المباشرة عنها. ناصر الحريري سلوك دستي دانستان كارا سوريا دبجي بلغل جموان هنكو دستي بيداد شواطة داخلو داني جوكاران دهيا. لگوری امرن هاتنا بلاف کرن حتی وکن هانی زیکی پین صد هزار دون مزبین چندن یه لروجاوه کردستانی هاتنا شوطاندن زاروکا کرد هولا بمراندنا اگرد دیو دهمان دمیده فیدو رجیم سد بتنی سیری اگردکن هرشادو باقتوار بن